Tada i ta languta milengeni ku ya fika enhlokweni i ti vutisa ku why i twa ni languteka so u nga hlamali ti vutisi leswi hala Limpopo ku na vanhu hala Limpopo ku na swilo twana hi lexi t-shirt ya kahle ya Tsonga V.I.P u n'wi kuma kahle Mr Cool aka Facebook ya yena ya Mr Cool the boss kambe nga n'wi kuma aka WhatsApp number yena ya 07333 41556 ndza engeta nakambe 07333 41556 hey ni Tsonga hey boss xa tshama na wena xi nga tshama ya wena mixer wa mina wa swi tiva leswaku DJ Bvuma xikwembu xa bass ake ku dis mahlanhla ya a ni vhela ni vurile ni ku van'wamabindzu lavatsongo swi kahle ku ndlandlamisa business hi ndlela yihi na yihi leyi i swi lavisaka swoho ta va ni karhi ri burisana kahle na un'wana va ri Mr Cool i ta na brand yin'wana ya kahle ngopfu ni wu khomeni la moyeni ku ta burisana na yena hi ndlela yo fanisana leyi Mr Cool mpfukile na i pfukile mani mina ku teka mi ri na brand ya kahle ngopfu va ri yini brand ya n'wina leyi brand ya hina sorry brand mani Tsonga V.I.P Tsonga V.I.P okay Tsonga V.I.P ku languteka ku ri brand yin'wana ya kahle ngopfu hi mi nga hi byela hi vuenti kahle mi yi sungule njhani mi swi planepane njhani swilo leswiwani ya mina kahle swi sungula la ka as an handling handling la Tsonga V.I.P ivi swi tala mseketeni ya mina mati nga va brand ya kahle tanihi hi tlakuseta ndhavuko wa hina so ni vona swi ri kahle swinene tinyungubyisa yona mayitwa na ra Tsonga V.I.P wa titwa na wena loko yi pfarile so i ri V.I.P ra mampela ni vona ku ri i brand yin'wana ya matimba ngopfu yi le ku trendeni na hala ka TikTok hala yi le ku trendeni swinene ni vanhu va le ku yi rhandzeni ni byeleni loko munhu o va a tsakela ku va a karhi a tikuma a ri na t-shirt leya Tsonga V.I.P i fanekele ku tihlanganisa na n'we njhani a va tihlanganiseka na mina ka nambara leyi landzelaka 3 or 1 by ingana kambe 0733 41 ignore ku ri ti-calls the WhatsApp wala aka Facebook na Facebook account ya School the Boss okay uma kumeka le ka tibuku ta swikandza ya ni kona na le ka Instagram ni kona tari okay no mina ni rawa xandla ehleni ka xin'wana xandla brand ya n'we yi saseke ngopfu ni khense ngopfu ku teka nkarhi hi burisana hi brand ya n'wini ya V.I.P Tsonga no ni khense ngopfu wena mixer wa mina swi twile a ni burisana kahle na n'wamabindzu loyi a taku va n'wi vitanaka i Mr Cool Mr Cool le ku endleni ka swin'wana swa matimba swinene ku na t-shirt leyi a taku na yona va ngo i Tsonga V.I.P hey loko i dzoke yona ku saseka saseke ngopfu a hi sapoteni hi ndlela leyo mativa ku swi kahle ku tinyungubyisa hi ririmi ra ka hina swinene loko tihlanganisa na yena vhela u vurile ku i nga n'wi kuma hi tindlela ta ku hambanahambana a ni vhela se i mu byirile leswaku mu n'wi kumisa ku yini kokwalaya tada i ta languta milengeni ku ya fika enhlokweni i ti vutisa ku why i twa ni languteka so u nga hlamali ti vutisi leswi hala Limpopo ku na vanhu hala Limpopo ku na swilo twana hi lexi t-shirt ya kahle ya Tsonga V.I.P u n'wi kuma kahle Mr Cool aka Facebook ya yena ya Mr Cool the boss kambe nga n'wi kuma aka WhatsApp number yena ya 07333
41556 ndzi engeta nakambe 073 33 41556 hey ni Tsonga hey boss xa ni tshama na wena xi nga tshama